Nginibiyelele ngiphinde nginamukele kwiNyakatho no-TV. Umqayo channel sacela wenze okulungileyo, uchofa ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe ukuze uzoba ngokuqala ukuthola amavidiyo wele channel, uphinde ucofe notification bell uma ususubscribile. Bafowethu nginiphathele indaba eyishubu kakhulu. Umthandeni mfowamaqele Usetalabhe Usgwebo insizwa le phansi empangeni obuka. Bafowethu ake ngidedele i-sound record ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngidedele ividiyo. Nizoyizwela nje i-sound record ukuthi hayi cha kuyi impela uManqele lo uye ngqo. Ngizoyidedela nje ividiyo bafowethu. Ngicela nibuye nikhomente lapha kuma-comment section. Ziyakhala niqhubeke nje nitshele nabanje ziyakhipha la kwiNyakatho no-TV bafowethu. Ngiyayibongela. Wona kusisa isikhathi esiningi bengingazi ngisaqala ukuthi nginenhlahla engaka lena yokudumisana. Kodwa lesikhathi sengiqala ngibona ukuthi lento ngiyiphiwe. Ngaqala ngahlunga. Mawuthi yabuka nje mina angimgadli umuntu engamkhonzile. Mangukhonzile ngiyagadla ngithi ukudladlalisa ngenzela ukuthi uphakame. Mangibona futhi usuyaphapha ngiyakuyeka futhi. Uqome ngeqolo phansi kuphele ngakho uyabona. So nako Usgwebo kunjalo ngoba esukebonga nje. Usgwebo kahlahle usho into eyayishiya umuntu mayesefile ngasekho uyabo ukuthi le ndoda ibadumisa abantu. Wona kusisa isikhathi esiningi bengingazi ngisaqala ukuthi nginenhlahla engaka lena yokudumisana. Kodwa lesikhathi sengiqala ngibona ukuthi lento ngiyiphiwe. Ngaqala ngahlunga. Mawuthi yabuka nje mina angimgadli umuntu engamkhonzile. Mangukhonzile ngiyagadla ngithi ukudladlalisa ngenzela ukuthi uphakame. Mangibona futhi usuyaphapha ngiyakuyeka futhi. Uqome ngeqolo phansi kuphele ngakho uyabona. So nako Usgwebo kunjalo ngoba esukebonga nje. Usgwebo kahlahle usho into eyayishiya umuntu mayesefile ngasekho uyabo ukuthi le ndoda ibadumisa abantu.